Pamiarsa arga bawi ring pasar rauhe mangkin anutin data Sigepura Provinsi Bali kantos langkungan telung benang talian a kilogram. Manut saking Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia GUPBI Bali, Ketut Hari Suyasa. Saking kahanan inucap ngawinang peternak bawi sane mangkin dahat memocol. Manut Hari Suyase, harga bawi ring tingkat peternak dorong nampekin harga pokok produksi HPP. Dani ngaptiang pemerintah mangdani dikelis ngelarang peternak ageng antuk ngadol bawi ipun ring pasar lokal. Sani mangkin paiketan dani kantun ngerincikang sareng pemerintah ngenenin tata cara ngitung HPP peternak bawi. Yening keterkayang peternak molihang pikolihan dase persen antuk harga adol bawi ring tingkat peternak petang dase tali rupiah. Kaptiang harga inucap dados batas terendah. Antuk galah gelis nyani kuentenan saking angga usaha hilir sidang ngawigunayang produksi krame ternak anutin saking ugar-ugar. Sanksi taler sampun katetapang yening angga inucap mamurug punika taler yening peternak mamurug harga inucap. Inggian ring jangka menengah yening pengurusan perizinan budidaya mangde kaslehin malih raris ring jangka panjang nyani kaaptiang pemerintah sayaga memperkanti sareng angga usaha serapan produksi. Manut Hari jangka pendek nyane sane kautamayang selami abulan arge mangde sampun incap. Dan ngaptiang selami jangka waktu pendek pemerintah sida nguduhang krame mepatung masal ritat kala rahina penampahan galungan. Daging bawi mangde kaican majang ASN kantos 5 kg nyabran diri sejabaning non Hindu. Kebijakan inucap mejantan dahat nguantu peternak rakyat antuk asumsi bawi rakyat katumbas antuk HPP. Melarapan kebijakan penetapan harga punike dan nureksain harga pasar nenten kantos kaon. Santukan pemargi puniki wantah kemargiang apisan anggen nyelametang harga bawi ring peternak rakyat. Nyabran 6 bulan harga kaslehin malih anutin harga pakan miwah perbeo operasional budidaya bawi. Citamaya Bali Pos Nguningayang.